musidɗo an tedduɗo, junubu molanaɗo wattan yili e makko rentomo. Hombo woni on ko ñoore ño'ugol goɗɗo. Cheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymin yo Allah yorlomo yaafomo o wi'i al-ghiba min al-kaba'ir, ño'ugol goɗɗo ko bakkatuji molanaɗi ɗin non, allati on bakkatu njano la tukaffiruha, wawatama montandemo as-salatu julde nden, wala sadaqa wana ittugol ma sadaka on, wala siyam wana horugol, wala alhajju wana hajjigol. ɗiɗo foppo wata montandema zunubu ko ñowɗa musidɗo ma julɗo kon. fi hon ɗum sabu no ñoore nden ko hakke siɗɗo ma o wona hakke Allah. Allah ko honɗum yafatoma yawtane koko waɗɗama kon hakkude ma an e makko. O yamirima goɗɗum a waɗali, o haɗima goɗɗum a waɗi ɗum ko hakkude moɗon, ɗon sa tuubi o yafatoma o accane. kono ko ñowɗa siɗɗo maɗa on kon ɗum ko hakkude ma siɗɗo ma o woni, be o yafama kanko. ko ɗum waɗi Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, goɗɗo ño'imo o yeeta kaari ño'ima o ɗaɓɓi tamaro, innen korel ɗiɗi tamaro masalan no famiren, o naɓi o okki oya. ɓe inni ko fi hon ɗum, a yeetama o ño'ima ha gasi neldamo tamaro, o inni hi sabuna o neldila moƴƴereji makko ɗin, golle makko moƴƴede o golliɗen baraji mon ɗin ko ɗin woni hendade ɓay o ño'ilan min. joni mi jonnoma coggu ko okkoɗin baraji makko ɗin kon awa rentoɗen ñoore. joni noon kon ɗum woni ñoore, ko delaɗo make ko zicruka akhaka bima yakrah, ko wowlugol siɗɗo ma on hunde nde o falaka wowle, ka jikku makko, ka tagodi makko, ka ɓeygure makko. inna ɓiɓɓe o ɓen ko ɓoyliɓe, o falaka ɗum wowle, ko ñoore noon. o ko miskino ɓilliɗo, o falaka ɗum wowle, ko ñoore noon wata waɗu. o no kaani, ko ñoore noon. o no hori, ko ñaari noon. o no sifa ɗin piiji fof, kala ko anduɗa o falaka wowle e ɓawo makko wata a wowlu. si a wowle ɓawo ko ɗum woni ñoore. rentoɗen ñoore, rentoɗen ñoore, rentoɗen ñoore. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.